Imwe cia ndongo ina amemba chamani cha Wiper County ya Mombasa ni seumania banene tambia ya imwe cia ndongo chamani cha Kenya Kwanza kumo kamba kuvuthisia ngwatanio ya Gachagua na mutongoi wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na ndongo ingi ila cia ulei. Mwandiki wa Wiper sub county ya Mvita Michael Chalo Kituku cia ngwatanio ile nonekie kabindani kandambuka ya sikuruni ngwatanio ile na banete kumukwata mbao Stephen Kalonzo Musyoka zikayone siake cia kukitia kivila cha president 2027 nikana kumovo cia Kenya kumo tongo ini utailite. Angelina Musena Mauvo. Kwianana na Michael Kituku nikana uneni cha uya ilite kuma kula kwe ndongo ni kwithwa ngwatanio ila yona kienthini wa ndambuka ya ndongo isia ulei tongo ni ula wa munini wa president Rigathi Gachagua na mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ovamwe na ndongo ingi ngalikoni ya ulei ni mwana ni wakana ni makufikia kumukwata mbao Kalonzo kuikithia ni wosa kivila cha Osumbe na kumawa sia a Kenya kuma kwe utongo utailite na yunondu ebina nebikie ne kulia mbaito na mbalele tweyumbanie na tujekana na siasa nini tandwala manokie manakengwa manetwa ku ya State House mathi matweke yune mo matono nena kwa akamba azuti azia timu atongo ima akamba ithene teze mbai ya mukamba yele kwetha na mutongo yumwe na mutongo yetu ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka uzuni wawele kutuya tethiata tethingali ngaliko yepa tekomelapa teamukelapa na tiendata niwavuthisia komano ya imwe cia ndongo cia ukamba State House vala makomanite na President William Ruto wetakana vai kindu cha vata maaviki ya kunena nesia na kitonya kumatethia enenthi ukamba wetakana vyo na milati minene ukamba ni ya kwamie vala yuwa makulia enenthi mavikie kusalucha na kusakua ndongo ila itonya kumatethia tiasia bina nebikie binda ya kuyoba kabyu kule tando na siasa cia Kenya na nena wazi siasa cia Kenya ni siasa mbai no lo nulea anzungie azatisi ambaye nundo na wasisi ondo kuandika na wao yu wethi andu alama kuandikwa na alama musumbe na alama katika leadership positions no kuandika andu alamo yakamba makaandikwa nu akamba makatethewa nu nundo akwethia maina ndongoi si katika leadership positions na kila kesione kwethia utongosia wemusi ndu leo benefit yo no kakuli onanande alama benefit no bomai onethati ingi na yu tuenda this time around tuendeyo tupindwa otosu twitho na sura unge tumane siasa tumane siasa si ka mwene na ka mwene kayu niko tikwenda kwikea na tenda kwikea chendi twasie ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ngina State House ni uneni ula wa kwa tombau ni Davis Mulei na ula ni mutongo wa amwika chamani cha Wiper County ya Mombasa vala ingi wakulia ndongo isi ambaye ya gema kuunga maitino wa ngwatanio na kumukwata mbao Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nthini wa savali yake ya kukitia kivila cha upresident usakuani ni munene wa mwaka wa 2017 na ngema nionekie kana ina 10 million votes ikwaranitwe bamwe na undusu nukwitha wina impact muno nundu twasisia politics ni maundu ma hesabu na hesabu thi nitwanze yitwe ta Mount Kenya East na Mount Kenya yonde nioneke kana ina million 10 strong kwou ina impact nene muno katika nthino na pia katika regions yonde ta ku Coast region nituonie ambaye ya Meru Akamba na Kuyu nitwanze kwitha twina umwe ni kana kwanzio manda usumbeo nundu usumbeo nituonie kana ukite side ila tuwe na Gachagua ni with ena influence nene muno katika election yenu yukite nundu election ila yukite ni maundu ma revolution na government ila yivo itio perform na anainchi ni monete kana performance ya serikali yo ndi na mamwito change serikali ila wivo yu Gilivota vilingi wa Mauvo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose.